Qaysi satıldı taqsir? Lexus qanchaga ketdi? 20.800. Oho, maşallah. 20.700. 20.700 ga hozirda bir Lexus ketibdir. 20.700 da. $20.700'e satılıptır. Camry sүйүүчүлөр, бул чыгарылыш сиздер үчүн. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум деймин. Урматтуу биздин Aalам Кабар YouTube баракчабыздын көрүүчүлөрү. Жалпы YouTube көрүүчүлөр амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге Ордолуош шаарындагы Жапалак унаа базарынан жагымдуу ысык салам айтабыз. Бүгүн 2023 жылдын 23-iyul күнү болуп калды, апта күнгө жекшемби. Сиздерге бул чыгарылышта жогоруда айткандай мына ушул Toyota Camry унааларын тааныштырабыз. 30-35 40-45, 50-55, 70'ine чейин буюрса тартабыз. Рестайлинг 75'тер болсо дагы буюрса тартып коебуз. Андыктан барыңыздар бир лайк менен кирип келиңиздер. Буюрса биз сиздердин кызматыңыздардабыз. Мына жерде Camry'ден баштайбыз. 70 кузову бул. $21.000 сурап атыптыр. 2018-жылы чыгарылган 2.5 байланыштуу менен көрүп турасыздар. Бул эми кандай өң болуп калат? Бул Корейс болуш керек, коюлма дискалар менен салон жак жабык, олтургучтары кожаный салондордо. Экөөнүн свети бир окшойт. Таксыр биякта сиздерденби? Баасы канча? 21.000. Жазылып турат. Сиздикичи бияк? 27.000. Мунун пробеги канча? Пробег канча? Сиздикичи? 18.000? Мынакей, туугандар, бул Camry көрөбүз. Күн ысыктан неге жакшы иштебей деле калды. Экрандар мынакей. 2021 27.000 сурап тур. Мынакей, машалла. Бул рестайлинг болуп калат, туугандар. Camry 75. Рестайлинг. Биз алдыга карай жылабыз эми. Camry'лерди издейбиз эми мына ушинтип. Мына жерде дагы бир Camry 70 турат. 3 Camry бар экен бuyakta мына, машалла. Гибрид экен бул Camry. Туугандар. Мынакей. Чыгарылган жылы, байланыш номери. Üstünde люк бар. Салон жак ачык экен. Бул жактан электропакет, полный комплектация экен. Блокировка, разблокировка. Бул жакта электросиденье. Туугандар, мультируль, пробегини. Өзүнүн буякта негизи 70'терде мониторун билесиздер. Кичинераак болот. Рестайлинг 75'те болсо билесиздер, ал өзгөчөлөнүп монитору ошол өзүнүн астындагы торпедадан biraz çıkıp durat. Camry 70, buyakta da ошол. Кайрда эле 70'тер. Бул деле 70, коробка автомат, свежий деп жазылып, 2019. Корейс 51 менен 020749. Туугандар, эми мен баасы бар унааларды тартышка аракет кылайынчы. Колумдан келишинче. Андыктан туура түшүнөбүз. Туугандар, мына жерде Сараковка 40 кузовунда. Коробка автомат 2007 24 0550 менен 99 88 68. Bunun bağısı var. Bağısı kança eкен, тақсыр? 11.000 deyapsiz ekan. 11.000. Kança жүрүп койду пробеги? 200.000 yurgan ekan. 200.000. 200.000. Стан дискалар менен экен. 40-cı kuzovunda турат, туугандар. Эми биз алдыга карай жыла берели. Бул жерде мен сиздерге мына ошол. Ага, бунун баасы канча? 30'dun. Ha. 780? 780.000 сом сурап тур, туугандар. 780. 30'cı kuzovunda. Европейс булар? Европейс.
2003 байланыш номерлерін көріп тұрасыздар. Европейс рестайлинг туғандар. 780 000 сом. Болды ака, базарыңызды өрсін. Жүздің да. 11 дедіңіз амасына? 11. 40-ынчы кузуында 78 менен 092 541 деген. 152 000 жүріп тұра. 152 000 жүрген километр туғандар. Ички салоны бұл япошка. Бияғды болса ушундай электросиденья. Қанша жүргендерді көрдіңіздер. 40-тын бағасын ұқтыңыздар. Бияқта болса манаке. Бұл деген Camry 70. Ондар. Өңі башқа шакана, өңі. Camry 70 2018-25. 18500 сұралып тұр. 0556 менен 20-20-56 деген есінің номері. Салон жақ жауық. Әрбір аял затына шындай ұнаған насип қылсын деп ниет қылам туғандар. Сіздерден ниет қылып қойыңыздар. Біз бияққа жылайлы, ол жерде дағы бір 70-ті көріп қалдым. О, алыстан. Ошол 70-ті мен сіздерге көрсетейінші. Аға шейін лайктан басауыз, қолдау ретінде. Мұнағы гибрид екен бұл туғандар 70. Күміш түсті. Байланыш номерлерін көріп алыңыздар, мұнағы шашпай. Гибрид деп айттым, расходы 5.7 2019. Из Кореяда свежий дейді. Туғандар. Айландырып, жақшылып қоштайын. Үстінде люктағы бар. Ешкі салондары. Салон жақ атышы екен. Бисмилла да açайлы. Қоңшын етият қылып. Ого, кондиционер бар, мультируль. Пробегіне көріліп байқалдық еме. Бұл жақта олсы Camry 70. Туғандар. Бұл жақта олсы Аволондорда қошамын, Аволондың жаңы поколениясы кен бұл. Сіздерден емес бұл тақсыр? 2018 жылы 2.5 гибрид, 59 менен 79, 53, 79. Расходы 5.7 дейді, үстінде люк тағы бар. Аволон сіздерден емес бақа? Бағасы қанша қа? 34. Қанша пробег екен аға? Пробег 70. 70 мен. Карс дейді, свеж дейді. Повторитель поворотниктер бар екен. Задний видте. Машалла. Мұнаке. Бұл жаққа жасақ, бұл жерде мен деген сіздерге 45. Құрматты көрушілер. Toyota Camry. Сіздерде мақа жоқ? Бағасы, болар бағасы қанша ема? 13. Жақыны. Шығарылған жылы 2010 дейді, 2.5. Байланыш номерлерін көріңіздер. Үстінде люк тағы бар. Салон жақ бір көрөйлі. Салон жақ, бисмилла да açабыз, мынаке. Чехолдормен кигиз қойған. Бұл жағында мультируль. Арт жақ салонда көрсеңіздер болады. Арт жағы салоны. Мен қаяқта жүрем.
Көрөбүз. Болду ака, базарыңыз берсин. Тугандар, мына жерде Camry 70 кузовуна гибридти көрсөтүп коеюн бир. Баасы 27 миң сурап тур. Байланыш номерлерин көрдүңүздөр. 2018 25 гибрид. Үстүндө люк бар. Салон жак жабык. Коюлма дискалар менен. Camry'nin бул деген 70 кузову гибрид тугандар, гибрид. Машалла. 28.500 сурап тур. 25 2018 жылы чыгарылган 0553 менен 55 86 80. Мынакей көрүп турасыздар, үстүндө люк бар. Салон жак жабык. Мультируль. Максимальный комплектация болот тугандар бул деген. Молочный түстөгү кожаный салон. Бул жака жазсак, бул жерде дагы бир 70 турат. Бунун баасы жазылган бекен деген суроо болуп атты. Бунун баасы жазылбап тилекке каршы. Бирок деген биякта 55 кузовунда турат. Мына. Бирок бунун да эле баасы жазылбап тур да. 55ти бирок эми көрсөттү, ошого тартып кое берели. 25 2017 жылы чыгарылган 0999 менен 74 75 79. Көрөбүз. Биякта дагы бир. Азыр. Дагы бир 55 гибрид экен. Сиздерде ме калды? Канча? 20 дейт. Салон жак көрөлчү. 20 миң дейт. Мультируль пробеги болсо 159. Арт жагы монитор бар. 159 миң дейт. ...2015 свежий деп жазып коюптур. Байланыш номерлерин көрсөңүздөр болот. 0502 менен 590 998 дейт. 55 тугандар. Гибрид экен. Бул болсо, бул гибрид эмес. Бул деле 55. Байланыш номерлерин көрсөтүп коеюн. 2015 дейт. Мынакей 2 номер бар. 25. Бул унаа деген. Мынакей. Коюлма дискалар менен. Биякта 53 кузовунда турат. Кузовунда. Ички салондору. Электросиденье. Кожаный салон, мультируль. Бул жакта электропакет, блокировка, разбивка. Канчага баасы? Баасы канча? 17. 17. Пробегичи? Канча? Болду, мынакей. Муну көрөбүз. Аккорд код алдырып атат. Ток берип атат. Мынакей. Гибрид тугандар. Бул деген 53 кузовунда болот. Бул унаага ооруп жүргөн арабай көп. 2014 байланыш номерлерин көрүп турасыздар. ...53 кузовунда. Биякта 40тын баасы канча экен? 11200. Мынакей, тугандар 2007 дейт, көрүп турасыздар. Объем 2.4. Байланыш номерлерин көрүп турасыздар. Шашпай туруп пауза калтырып турабыз. 2 номер бар.
Ал эми бул жакта болсо мына жерде акыркы ушул камераны көрсөтөйүн. Рестайлинг бул 35-чи кузовунда. Туманниктер буну кайбай чоң экен. Мынакей. Баасы $14.300 дейт. Объем 2.4 2005-жылы чыгарылган. Эки байланыш нөмөрүн көрүп турасыздар. Бирөөсүн айтып коеюн. 077 менен 58 26 26. Бул деген 35. Урматтуу көрүүчүлөр. Анакей, көрөбүз. Бул чыгарылыш мына ушинтип аягына келип калды.